Assalamu алейкум, ардактуу Бошкобардын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021 жылдын 20 декабры болуп калды. Биз Айдаркен жергесиндебиз. Тактап айтканда, Эшме айылында турабыз. Эшме айылында чоң той, чоң улак Айдаркенден. Ошол улакты сиздерге тартып көрсөтүп беребиз, туугандар. Акырына чейин көрүңүздөр, лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Учурда улакта аябай кызып калыптыр. Биринчи эле баштаганда эле сиздер менен мен бүгүнкү аламан улактын байгелеринен баштап сиздерге көрсөтүп кетсем түшүнүктүү болуш үчүн мына экранда көрүп турган ушул Экин ВАЗ-21 07 үлгүсүндөгү автоунаалар коюлуптур. Баш байге, баш сорундар. Баш байгелер азыр мына торпокту таштады. Кайсы палвандар? Руслан палван таштаган. Баш байген жанына бул жерде Руслан палванды көрдүк. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Маанай кандай бүгүн? Улак кандай өтүп атат? Жакшыбы? Белгилей кетсек, бул Руслан палван жаңы ат экен. Кечеги кайтпаста өткөн улакта алды кеттиге тайга таштаган ат экен ушул. Ачыдан келдиби? Ачыдан алып келип турат. Мына топтун топтолгон жериндебиз. Кайнаган жеринде дагы десек болот. Кайсы болмон алып чыгат? Бошкобар. Сизерге кызыктуу болуш үчүн мына палвандардын бетини, топтун кайнаган жерин көрүңүздөр. Торпок бизге жакын жерде турат. Sabık balonga çıktı mı? Muhit'e bakan bu oğlum. Sabık balonla Töleş balon jetilip ketdi tuğanlar. Sabıt balon uşul atla taşladı hazır. Tartı koyuyor. Молодец. Bunu taşla verdi, ulaktı. Burada attı, Cemal kara. Töleş balon girip ketdi. Karol degen nokatın atın degen. Jet kirgenge mına serke dep, mına sujada qaytıp ketdi tuğanlar. Жогорку марадан аттар
Geldi, emek koydu. Şu Bekmir'den attı dedi. Sizler çok başka gap satıp durgan ekersiniz. Ben başını görüp aldım. Siz zamanlar arkadaşlar. Sen bir nuansı direkt. Ravşan! Ravşan! Yaksın be! Aha desem para var. Ravşan Palvan. Ya valla da cimri yapıyorsun. Ya da ben aha dedim. Şimdi gel hadi bakalım. Hemen açtım. O katta adam var. İstemiyorum. Ben oturuyorum ben aşağı gel. Bu gazını. Tamam. Geleceğe gönder. Ekşi bakalım oldu ekşi. Top kızıp kaldım. Ne yaparганга kalыстар айтып кетти. Серкеде алып чыкканга азыр алып барылган балбанга ошондо серке болмокчу туугандар. Сиздер лайк басып бөлүшүп коюңуздар видеону. Ош кабарга каттала элек болсоңуздар катталып коюңуздар туугандар. Кайталап өтөмүн. Биз Айдеркен жергесиндебиз. Эшме айылында чоң той, чоң аламан улактабыз. 20 dekabr 2021 yıl. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына сорундар турган машинага дагы келип калдык учурда. Бул жерде торпоктор турат, мына койлор турат. Бул жерде серке бар экен. Той ээсине бир эки ооз сөз берсек. Ассаламу алейкум. Маны кармап алып туруп сүйлөй бересиңби? Assalamu alaikum. Şu alыс жақындан келген меймандар, құш кепсіздер. Şu бүгін biz şul атам менен енем бізді зорайтып чоңойтқан екен. Şul насип қылып балдарыбызға той кылтабыз. Şu ел тойды жақсы өткөрүп кетишин суранабыз biz. Şu улак чапкан палвандарға дагы күч кубат берсин, ден соолугу чын болсун. Палван ута берсин. Палван билегиде күчү бар утуп кете берсин. Ак ойноңуз, рахмат. Ассаламу алейкум. Кандай саксакал? Биз Ош Кабардан, Ош Кабар YouTube каналынан бүгүнкү улактын жүрүшү боюнча кичине бир эки ооз токтолуп кетсеңиз, оюн кандай болуп атат? Таза өтүп атабы? Маанайы кандай палвандардын, ушулар тууралуу кичине токтолуп кетсеңиз аба. Атыңызды ким дедиңиз? Ниязали. Ниязали. Ниязали аба, ушулар тууралуу сүйлөп бересиңби? Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Биринчиден жараткан Алла Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Мына бүгүн биздин жездебиз элге нан берип, аш берип, той берип жатат. Тамашасы да кызуу бүтүп жатат. Ушул убакыттан пайдаланып мен бул той кылган жездебизге чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Балдары, неберелери, ата-энесиге, элге, динге кызмат кылган бактылуу балдардан болсун. Сорунда жакшы болуп атат. Улакчылардын маанайы ачык. Улактар эң кызуу отосуна келип калды. Азырынча койлор байге болуп жатат. Биз дагы ушинтип нерелерге, балдарга той берели. Тойго келген балбандарга бардыгы ийгилик каалайбыз. Мына журналистикаме дагы Алла ыраазы болсун сизден. Алыстан келип ушинтип элди көйгөйүнү билип, кандай эме болуп татып атасыз. Сизге Алла ыраазы болсун, оңуңуздан баракат табың. Şu той кылган байга, şu жерде келген катышуулардын бардыгыга неме максат кылган болсо, Аллахым, Алла ыраазы болсун. Ушул той кылган байга, şu жерде келген катышуулардын бардыгыга неме максат кылган болсо, Аллахым, Алла ыраазы болсун. Ушул той кылган байга, şu жерде келген катышуулардын бардыгыга неме максат кылган болсо, Аллахым,
Масат мураттарын берсин, ден соолуктар жакшы, өмүрлөрү узун болсун. Алла разы болсун. Рахмат. Рахмат. Мынакей туугандар келатат, сүрүлүп калды. Kamaz kayda ayda. Ey yaşa atasına rahman aç balvan bal. Taşava yap gelesin balvan taşavay. Taşava yap gelesin toykağa balvanla mingizeriz. Кайреле сабыт Taşava полмонго yap келди. gelesin balvan taşavay yesip. Taşava yesip amin. Taşava. Toykağa balvan aşırı ver. Toykağa balvan aşırı ver aşır. Toykağa koyu bir. Yaşa balvan yaşa atana rahmat. Той ээсин ашырып берди мына сабыт полмон. Hazır. Haydi konu başka balık taşlayıp koy tuşu koy balvandan. Sabit balvan. Той dedi, той ээси алып кетти. Serkege olsun. Sabit balvan çok koygan doğru. Vakit. Ali Muhammed Damla'nın atı bilen cetkizdi yaşa balvan. Ne koyuyorsunuz? Selamünaleyküm. Şu Aybek balvan. Balgari dinle hizmet kan. Kırgızstan'a dinle özüge din taratkan. Hafiz ballardan olsun. Amin. Hayga kut bolsun. Yaşa balvan yaşa. Ata var rahmat. Cetkiz aşkamazma Geldi tat. Jeke keldi tat. Cezesi koygan sen taşadın bala emes. Balli balvan balli. Apke. Çakın apke. Yaşa. Paska gilem palvanlar. Paskı mağaraja cetkizgenge gilem. Yıga palvan kep koylendi. Жыргал полмон жеткирди азыркыны. Жездесин аттан. Palvan bular yıga palvan taşadı. Ormaştağa bağdaştasın da atı mine taşadı. Yıga palvan bular res. Koydu verinizler. Kaç bile? Паска килем коюлду туугандар. Мора болуп жатат. Эмнегедир полвондар бул жака эми сүрүлүп башташты. Торпокту көрүп турасыздар. Торпок 70 килограммдык торпок союлуп тур. Hareket kınga jön koyuңуздар polvonдар. Palvanlar paska gilem. Fuat hareket kınga jön koygular. Bu ette duran aşağıca adamlara Yok polvonдар. Касыңгы марага Polvonдар килем jön болду. turыңуздар. Bular bardığı kırgızlar. Kıtaylık kırgızlar. Kulağım soğat. Hareket kınga jön. Ketти. Кайсы полвонда чыкты. Түшүрүп алды. Түшпөптүр. Ketdi. Düştü kıstala. Түштү кайра. Ular o'ta qiziq жүрүп атат. At ko'p. Baya kalmiyondog'da emas da. Ye berekeli toy kılan bakın. Мына килемге Кеткен кетип сүрүлүү турганда килемге. кайсы полвон таштап келет экен азыр. Чогуу көрүңүздөр. Kadir palvan attı. Kadir palvan. Eşmedeki Kadir palvan. Эшмедеги Кадыр полвон. Özünün atı menen eкен. Atım yok, ne bak ki
Gelip kaldı. Hop, yaşa, balvan yaşa. Taşta perdi tumanlar. Bu kanday var da bu stüdyolar aytınızlar endi. Serke olup duracak orma. Kadir. Kadir abadı Kadir. Asla Kadir abadı. Cevap pasma işim getirmedi. Ana şoförler. Pasma getirken balığı tamaza gelip koyun. Kadir balığı gelip koyun. Paylarınızı alıvalım. At salangızlar hareket kılınga. Polvondan at salangızlar. Baskı Serke dedim. Pasma Serke balığındadır. Badın devamızda. Pasma nerede Serke? Kadir balığı kalkta duran Kadir balığı. Baskı marağa taşlagan palvan, Kadir palvan. Beyge kulu olsun Kadir Polvon. Ekosya silip koy. Ekos silip koysun. At üstüne attı. Kadir balığı minger atı özünlüğü. Ekos ses balığı. Amin. Balonda kaskı nağına serpi. Serke. Mümkün yolga tek koyunuzlar, at salangızlar. Hormatly görүүчүлөр, улак кызып атат. Топтун кызып жери. Кайсы балбанда, кайсы билеги күчтүү балбанда чыгат экен, чогуу көрүңүздөр. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпайсыз. Мына сүрүлүп калды, кайсы балбанда кетти. Mına sürüp ketdi. Nonna qaytdı kayra. Yaşanırda kolonlar kaybedildi. Mına. Bir çıkan konusuna bak delik taşıyor. Şimdi? Ona pis konuyor. Kolonlar Osman'ın devriminde 27. dekabr Akkırtma aylıda Nurgazı kolon ulak veriyorlar. Sorunları 2 tay, 2 buka, 500 kilogram gülüç. Yana Akçalay sıyıkları var. Hormatly görүүчүлөр, уктуңуздар, жалпы балбан
Жалпы палвандар 27 декабрда Нургазы палван ак турпактан улак берип аттыр. 500 килограмм күрүч деп бул жерде 2 жылкы, 2 бука акчалай сыйлыктар бар экен. Mağaraga getirdiğinizde bolganlar Paskı mağaraga. Paskı mağaraga getirdiğinizde Кетти туугандар, Паскымарага кетти. Серкеге таштайт, кайсы балбан апарса. Азыркы топтон алып чыгып, Паскымарага таштап келген палван келатат. Кайсы палван болду? Чоң көрүңүздөр. Серке деп айтылган. Yasattın. Судьялар менен келди. Noqatdaq bayağı. Noqatdaq Qayrabayla qaytalar oldu sayıtlar. Бек Мырза, ноқаттық Бек Мырза кән жерде қашқасы. Yozuldu mağaraga getirdiğinizde Мына жогорку марагадагы сүрүлүп калды. Мына келатат. Келип калды туугандар. yaşa yaşa yaşa. Мына кара кашкат да келатат. Taşavay yaptı palvan. Taşavay. Taşavay. Yaşa yaşa. Bakmayın sağlığı cehennemi bulasın. Yaşar falan yaşar. Yaşar yaşar. Bu Ayderköy'de Toğlu Palvan'ın atı bile teşebbür olacak. Толкунун балбанын аты менен дейт. Равшан палван алып келип турмун. Мына кайра айлантып келди. Айлантып келип таштап берет. Yeter şirket teşekkür ne ya paska da öyle şirket. Bana bırak şirket boş. Haytişi sertlerken cehennemi ortadan. Бир улап коюп берем деди жейин. Ayla pasayın, yaşa palvan yaşa. Haa cehennemden. Жақсы жарым дәулет тапқан жақсылыққа бұйырсын, нашы ойын немелерге бұйырсын. Şu тоқылған жігіттерге Құдайдан тілегенім денсаулық берсін, ұзын өмір берсін. Қожа қызыр қолдасын, құзғынның көзін берсін, чеченнің сөзін берсін, балуанның білегін берсін, батырдың жүрегін берсін. Құдай тілегіңді берсін, үйіңден беймәк кетпесін, дұшман тілегіне жетпесін. Арқаңнан қуасын, алдыңнан тоспасын, дұшманың сенден озбасын. Өзің айваттың балдарын қайратты үйін құтты қатының жүкті болсын. Жаққаның арша болсын, жаныңғарың парша болсын, жұмшағаның орғақ бұрың атса болсын. Өрікке қорғаны тоқтай балалы болғын. Балаңдан қатасын, қорған қойға тасып, төріңде чочақ тулар тайраңдасын. Атың жүрісті витит күшті болсын, өмірің ұзын болсын, жегерің жүзін болсын. Уылың мончақты болсын, қыздарың мончақты болсын, омен. Амин, Аллаху акбар. Yaşa yaşa. At kimdiki var? At kimdiki palvan. Görürüzlerden Nasır Akam atı. Yörükzar'dan Nasır Palvan'ın atı benimden adı. Yaşa palvan yaşa. Yaşa. Malades yeğenim, malades. Geldi mi? Жалгыз атта келатат туугандар, кайсы палван да келатат. Мына Байбото палван да келатат экен туугандар. Байбото, Yaşa palvan yaşa yaşa. Байбото палван келди. Байбото палванды алып келди мына торпокту. Atlar serke. Gürdüzlü atlar serke. Серке экен. Кой деди, кайтышына. Yaşa yaşa palvan yaşa. Sen kalktın görmüyor 16 var. Bu palvan öldü. Vay şemde.
Karacıkaş'tan Baybata balonu geliyorsun. Kızılca'dan Mürbek balonu German. German degan at bilen Baybata polvon. Assalamu alaikum. Balonlar bir madan жақсылық түріне тоғыр тұрмас. Балдар он gözüm болсын. Kızlar kileseyine zaragan namuslu baldargan olsun. Amin. Yaşa. Berekella. Muna tez qaytdı tuğanlar. Muna qaysı polvon bul dagı jeke alıp kele jatat. Taşa dedi mi? Muna taşadı. Kayradan da Jirgal polvon eşmeden. Yumuna. Yaşa ballar açalım gelsin. Pasma korktu, paslı mağaraga balonlar korktu. Bakın kızıp kaldı. Baskı maraga qaysı polvon salat eken. Sedyalar жақсы қарауға Торқалбайда жалқырда сіздерге. Taşagan balonları eşitkenimizden Dolak meydan balonlar atan Allah'a katardan esemiz. Tafacaklar bile gibi küçük oralar. Ciddi oyunu. Bunlar taka salmak yok deyip koy, takan görmem ama gözüm benim. Takasal. Takasal. Ne o? Торқалбайдан сіздерге жалып түсетіп, жеткізген балғандарды қарап, жан дават беріңіздер, сіздер есептесеңіздер пайда болмайды. Көтерген балғанды қарап, ошаны жандап жүріңіздер. Таза улақ өткізілеріңіздер, сіздерді таза улақ өткізілеріңіздер түрде Haybataka qarаңыздар. Kim ketdi pasma? Nabaka qanday ketdi, qanday ketdi. Qara atda kelatat, qaysı polvonda kelatat. Menimcha Tüleş polvon. Tüleş polvon qara atda keldi. Esep, Muhammed, taşava yapın. Taşava, Muhammed, esep. Talaşma. Tamam. Yaşa. Kalmanda pakatımızdan. Taşabına pasma. Açır menen atı eken. Olsun berekene bey. Торқалбайдың тапқандарына қылға бұйырсын.
Ne maksat koysa maksatına gelsin. Hiç başından biliyorsun. Amin. Yaşa, yaşa. Yaşa palyon, yaşa. Palyon taşa ayakta taşa. Taşa var, mayakatla taşa. Taşa ayakta bile. Mayra palyona şırgıla payda koyuyor. Palyondan öz başında taşa ayakta paydası yok kaplarına. Başır Meral. Meral yaxşı para. Başır. Meral yaxşı para. Korkman acı dostu bulun. Para budur para. Hayır pasmayda. Allah'dan ifadım demediler. Korkman acı dostu bulun. Paytışın olmaz. Kayıtışımla torpak oldu. Korkman acı dostu bulun. Bu kim bu parvan? Ulaşılar. Özgürlük programlarına çatmaklar ötesi videolarga baş iğneseler paygeler. Kim apkese namazın üstüne menin atıma 1000 so'm dedi mına do'stu. Yaşa. Kelip qoldi. Mına torpaqqa tap kelatat. Qaysi balvonda kelsa da torpaq deb aytilgan. Sudyalar kesin, sudyalar kesin. Sudyalar taşala pallar, taşala pallar, taşala. Yesep, olmuyor. Yesep. Vurdu pallar, yesep pakette bu payga. Kuvat. Palvanlar bu yesep. Sabun. Sudya esep. Torpaq olib keldi. Xayreli mına 3-cü maraq olib keldi şol 3-cü sorunga taşladı Savut balvan. Noqatlıq Bekmirza kanatında. Kaçıp yok hazır. Akke berem ceyni boz. Mına noqatdağı Bekmirza kanatında mına Savut balvan saldı. Tekin düşün pasta. Yakıyor Sabit. Yakıyor. Sabit tekrar Sabit. Bu Kalkırgın'da Savut palvan mingen altı. Noqatdağı Bekmirza palvanın altı. Bekmirza balvan. Kalkırgın'da azda bunu balası palvan dolaşma kadar. Atayla rahmat. Tamirciye rahmet. Yardımcımızdan Allah razı olsun. Şu ayda palvanı, Tuhan insanları Allah öldürmeyi kalmasın. Amin. Hurmatly görүүчүлөр, şu men birinchi chiqarishimizni жыйынтыктайбыз. Эми экинчи бөлүктө sizlerge çoğun baygelerini, maşinalarda gösterip veriyoruz. Çoğun sorunlar. 3-cü marağa Sabit Balvan Bekmirza Balvan'ın atı menen jetkirdi noqat.